Parlok paradok parasnam ko kikun kabri uhnyo trap ngasukia halor kani kanongrim ba ngan pensngau ban yathu syapi lani ban bu jenggeli syapi halor kan nyam karukom kariti kedustur balabu balasat da ulong shwa man shwa balapan khamti do blai nong borong thau ulah hukum ulah konbin yau kun benriu bahaman la kajai kawip kajai beriu ngidon la kajong kariti ngidon la kajong kedustur u asamis udan la kajong kariti kedustur u khasi udan la kajong kariti kedustur u karu udan la kajong kariti kedustur bat kum ta terter kani king jadi kasap kapong bau blei nong bo nong thau upen khamti hangi ki kun beriu hala kajai benriu hala kajong kaniam hala kajong kariti kedustur Keto mentangin ya pek. Ya kasyat suk mensim. Kabangi ngidon. Kaba halor kanyam korkom haringkat kaksing kanakra. Kabau blay trekrat ning bo nong tau ulapan kamti. Hakilong shwa man shwa la kalong hakakur jonga hakakur jong pi. Ya kanyam korkom kariti kedustur. Lada pilih capok lumpung. Lada capok kariti kedustur. Pinlap ba wepan we brio ubalik hapok kalempung klem dala benong klem dapur yang kriat kamet kalong renyang lene kikti kikitat kalong kajing snu la pilong kristan ne pilong kristan kawan bi kata ka mensim kaba kata ka bala sanjur ulong swaman swa kalong pu yang kriat kalong yar kajing mut diperkhat hang ne king kayang ka hok jong kanyam karukom kariti kedustur pi kari khasi jantia jongi kami khalaya jongi la dikilek siki bar jong kistir ban isu ya kol shor ne ki haban pendenkam da kaksing da kanakra bat kum ta terter kani gadi ka hok jong kanyam karukom kariti kedustur jong u khasi jongi te unu bakran peng lane unu bakran ko ya ka hok ya kariti kedustur kamut uta ubriu udai u ingkong salangmat tetang da gini kentian perlok nganam kuat ban keren bun ketin halor kini ki halor kani ka syat mensim alih wan ngin yapait mentah ayu sajuba mapi bat hapok comment section kublai shibun kublai syajar ngo Manda sa kajigruay,